bakunze ikiganiro usanga gisa kuruhura amahoro tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana duhereye ku buhamya. Uyu munsi dufite umutumirwa mwiza cyane muza gukunda nta kabuza. Ndi Bujumbura nasuyeyo. Ubuhamya bwe rero bunyibutsa amagambo dusoma mu Itangiriro igice cya 39 n'amakuru ya Yosefu mwene Yakobo igihe yari kwa Potifari, noneho umugore we akaza kumwifuza agahora amwinginga, rimwe abonye amunaniye ashaka kumufata ku ngufu. Birangira rero Yosefu bamujyanye mu nzu y'imbohe ndetse atindamo abantu yabwiye ngo bazamuvugane, bageze basohotse baramwibagirwa. Ariko iyo usomye igice cya 41 umurongo wa 14 byarangiye Imana yishije icyubahiro. Ni ahantu reka mpasome Itangiriro 41 umurongo wa 14. Maze Farawo arahamagaza Yosefu bamuhura mu nzu y'imbohe. Guhura n'uvuga ngo nko byihuse cyane. Bamuhura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjiraho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ati narose none washobora kuzisobanurira. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Hano rero Imana yagira uburyo bwinshi bwo kuvana abantu mu kibazo. Ubuhamya bw'uyu muvandimwe rero ntatinze mu makona ngo mbatere n'amatsiko menshi, reka atwibwire noneho anadusengera dutangira. Ubuhamya bwa Yosefu bwose burasa cyane n'ubw'uyu mukozi w'Imana ugiye kutwibwira kandi dusengera dutangira. Nge nitwa Kwizera Dieudonné, ndashima Imana, ndi umukozi w'Imana, ntuye Bujumbura. Bangahe Bujumbura, nanje nabonye kugira neza kw'Imana kandi nabonye ukuboko kw'Imana, atari ya Mana dusoma mu bitabo, ariko n'Imana naje nabonye ibyo yakoreye Yosefu, naje yarabinkoreye mu buryo butangaje. Reka imbere yuko tubandanya tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kandi tugushimiye ubuntu bwawe ugira. Tugushimiye ko uko wari uri kera none umunsi ari kuri, kandi ari kuzokwama ibihe byose. Icubahiro nikigume kuri wewe, n'amashimwe agume kuri wewe kubw'ibikorwa bitangaje ugenda ukorera mu isi y'abakiriho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amena. Dieudonné no Kwizera numvise kwana nawe. Nagira ngo tubwire wabyirutse ute, wakuze ute mbere yuko tujya mu buhamya bujyanye n'ibyo bijyanye na Yosefu. Jewe nitwa Kwizera Dieudonné nk'uko nabivuze. Navukiye mu ntara ya Kayanza, nkurira mu ntara ya Muyinga, ariko nakunze kuba cyane ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura. Navukiye mu muryango novuga ko ari umuryango ukijijwe, kuko papa wanje yari umukozi w'Imana, yari umupasiteri, yakorera mu ishengero. Ariko mu gukura kwanje, nubwo narerewe mu ijambo ry'Imana, hari igihe kimwe nanyereye mva mu by'Imana ngenda kurunguruka isi. Umaze kuba umusore? Maze kuba umusore, maze kugira mu bigero, nagiye kurunguruka isi. Ariko Imana rero ntiyemera yuko ndabigumamwo. Imana nkubita akamwafu umunsi umwe nisanga ndi mwibohero. Muhe mwaka wari ufite imyaka ingahe? Ese ufite imyaka ingahe? Aho nari mfite imyaka 29. Ujya mwibohero? Njya mwibohero nari mfite imyaka 29. Wari ukiri mu isi utaragaruka mu isi? Nari nkiri mu isi ntarayigarukamwo. Utaraguruka mu Mana? Sinari bwagaruke mu nzu y'Imana. Nari myibereye hariya nyene. Je nabona ko aribyo binezereye, kuko nabona yuko agakiza narerewemwo umenga nari imboshwe. Ndavuga ngo nubwo ntabivuze, umuvyeyi wanje yaramaze kwitaba Imana. Papa wanje amaze kwitaba Imana, rero ko twari dusigaranye mama wanje biramugora kugira ngo amfate mu gihe cy'imyaka yanje yo kubyiruka y'ubusore. Hama rero nza kurondera isi, nibwo rero isi rero Imana nayitemera ko ndabigumamwo, hama Imana iramfata. Hari umugani wajya bapfuca ngo aho kuguhomba yaguhombya. Yego, yarabikoze. Icyo yaragikoze kabisa, iragukunda cyane Imana kabisa. Narabonye urukundo rwayo, kandi mbere yuko nza gufungwa, kubera ko urukundo rw'Imana rwari kuri jewe. Nahuye n'abakozi b'Imana batandukanye bagenda bampanura, akambwira ati iyo nzira urimwo wa mwana we siyo warerewemwo, kandi iyo nzira urimwo ntabwo ari ukwiye kubamwo. Icyo kibanza urimwo si cyo kibanza ciwawe. Ariko kubera ko jewe numva yuko umenga isi n'iyindi yoye gusumba ivyo, nabona ko ari bisanzwe. Ariko nanje hari ijwi ryakunda kuza mu mutima, bikaza nk'indirimo nakunda kuririmba. Naguma numva ijwi rimbwira ngo Dieudonné mwana wanje, korera Imana yaso iyo yakoreye aba ariyo uzokorera. Naguma numva iryo jwi, ariko je narifata ibisanzwe. Hama rero mfite imyaka 29 nibwo bantora nza gufungwa mu bintu ntazi.
nta cyaha wakoze, nta cyaha nta muntu wishe, nta muntu nishe, nta muntu nivye, nta kintu nagize ne. Umunyafu w'Imana gusa. Umwafu w'Imana nyene uramfata. Ariko mbere yaho buri Imana yacu ni urukundo. Amina. Kandi Imana yacu ifise urukundo, nubwo abantu hamwe hamwe biza bitugora gutahura no kumenya urukundo rw'Imana, ariko nkubwire ngo Imana yacu ifite urukundo. Amina. Nubwo uri umunyabyaha, Imana iyo ifise umugambi muri wewe, iyo Imana hari ico yakuvuze, kuko umuntu wese mw'isi natawe yuko hari ikintu catumye Imana imurema, catumye aba mw'isi. Ntabwo twaje kubw'igihamana canke kubwarona ngo igihe kimwe dusange tubayeho, ariko twabayeho kuko Imana idufisemo umugambi. Amina. Ishaka kuzodukoresha mw'isi. Ibyo mbyibuka kuko imbere yuko nza gufatwa ngo mfungwe, narimo ndatembera ahantu mu gisagara ca Gitega. Igihe kimwe nza numva ndi mu modoka, ndimo ndanyonga imodoka manuka buke buke, numva ijwi rimbwiye nk'umuntu ari ruhande yanjye arambwira ngo ugiye gufungwa. Neza ndabyumva. Ndakebuka ndaraba umuntu yo babimbye ariko sinamubona. Mugabo nza kumva mu mutima mfise ubwoba bwinshi. Cyo genda vyibuka hari nko mu masaha ya saa 9 kumanywa. Nahise ntamuhira kuryama. Nguma niyumvira umuntu no bafitiye ideni, aburi umuntu mfitiye ideni, niyumvira nibye ndamubura, nahise nzofungwa n'iki. Mugabo nguma numva mfise ubwoba. Ariko inyuma y'iryo jwi nta ndwi zibiri zashitse urafungwa. Nagiye gusanga nicaye ahantu hamwe nza numva mu procureur arampamagaye ngo hano. Ndamwitaba kandi yari umugenzi, narinze ngo ni ibintu byo kuyaga. Arambwira ngo tugende tuvuganire gatoya muri biro. Ndavuga nti hoke tugende kuko twari tumenyeye hari ibintu twavugana nawe. Urabona ko ahantu hapoke hari ibintu twaza tukirana nawe by'amanyanga. Nibaza rero ngo ni bya bintu nye tugomba tujemo. Kumbe sinamenya yuko cyagiye cyageze cyo Imana yavuze ko cyaba. Nagize gutya rero nza numva ngo uriya rero urafashwe. Ngo ndimo ndakwagiriza ngo ibintu ngo vy'ibi Dar es Salaam. Imodoka ngo yanyurujwe ngo n'imizigo yari ipakiye. Ndavuga ni jewe maze ukwezi ntagiye Dar es Salaam. Ndi ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. None Dar es Salaam nahivye gute? Ngo ni wicare rero ngo nimba bampaye amakuru ngo bangu ngo baba bamenze ngo ndabahamagara ngo hatse ngo akwagirize ni hamagara uwo muntu vraiment mugira uwo muntu yamaye ikintu kiye nyuma y'ukwezi je uku kwezi kose nari ngaha muri igihugu c'u Burundi sinigeze ndi Dar es Salaam. Tukiraho mu biro hari nko masizeri yo mugoroba. Nagize gutya nza mbona umugabo umwe aramanutse. Yamanutse atakindi avuga yaje avuga gusa ngo urampereza ndaguha ikisi ngo urampa ivyanje ti ibi kisi wampaye iki ngo procureur ngo nabanza sohoke hanze twaza tuvugana. Yampaye mitazoka ngenda hanze. Ngiye hanze aho hari ko aregereza mu masaha moya. Ereka nagize gutya mbona basohotse wa mugabo afata imodoka agenda. Procureur nanje anyuriza yina jana n'umugasho. Birangira bikigiye mu gasho. Nangiye gutyo ngiye mu gasho. Uribuka ibyo Imana yakubwiye rero. Nyigera mu gasho imbere y'agasho. Nahise nongera kumva ryajwi. Canibuka ryajwi ryambwira caje niko ndamanuka n'imodoka abandi. Kyabaye kabisa ndafunzwe. Nta mpamvu ni. Nja mu gasho nica. Abanyakiriye abapolisi. Ati rero ngaha none se ko bakuzanye nta dossier biragenda bite? Ariko umwe aravuga ngo ariko rero kubijyanye na procureur kandi umuntu yamfashe ni procureur w'ikirenga ko nafazwe na procureur wa pere arakuruda pere twara abandi ba procureur. Baravuga ati ubwo rero ari wagufashe ari wakuzanye yabo ubundi wakurekura ugatanga mugoko ari we nagufunga ninjira uko nyene hayiziye nk'indwi nibwo yazana dossier. Ariko ni mu muhe mwaka aho ari mu mwaka wa 2008 hari mwaka wa 2008 hari imyaka 14 imyaka 12 14 ubu ubu ni 14 turi mu myaka 14 nibwo ariko hari mu mpera hari mu 2008 mu kwezi kw'icumi hari mu kwezi kw'icumi na rimwe tariki mu kwezi kw'icumi na rimwe ndayibuka mu 2008 nibwo nafatwa cyangwa mu ibohero. Maze kugera mu ibohero nibwo haciye indwi wa mu procureur yazana dossier. Indwi ni cyumweru abatazi iki cyangwa ni cyumweru. Ni cyumweru wanyamaza mvuga ngo ni cyumweru. Hama rero nza mbona rero araje nkunyagiriza. Niwe nyene ubwo yaje kunyitorera. Aranjana muri sena. Aravuga ati none se umuntu yakoze icyaha kimeze giti. Umuntu uza gutungwa na procureur general. Yakoze icyaha kimeze giti. Bagirizwe ibiki? Tabwa ni je numvise ngo nagizwe ibintu by'i Dar es Salaam nabyo nzi. Tinone wewe byagenze gute?
sha uraraba neza ndavuga nti nta kundi tujana mu modoka aragenda mu biro arangirira dosiye rero nibwo yambaza umwidondoro ndidondora ndangije umwirondoro mpejeje kuwumuha aranjana aranshikana mu ibohero rikuru yampaye amaze kushikana mu ibohero rikuru nicara yico gihe mbayo ariko bizi ko amaze nk'amezi make bakabakurikura nibura yeka da urubanza rwabaye ruremure noneho rero ahubwo gusa icyo yakoze yaramburanije n'ingoga amaze kumburanya nibwo namenya yuko ndimo kwagira imodoka yazimiye iyo modoka ikaba yavara ngo $41,000 amafaranga menshi yavunje amarundi zari miliyoni ico gihe cyonyene zari mu miliyoni 150 mba mwico gihe rero nibwo rero haza naja kuburana giye kuburana nabwira sentare none sentare jewe sinzi ikintu na kimwe nzira nabonye mfatwa nzana nuko ndisigura nyene ukuri kwiwanje nisiguye muri kwa kuri kwanje ngo bagire gutya urubanza ntibanarutebeje ahise babushira mu mwere w'abacamanza baje kurusoma rero nibwo bampaye ibintu n'umutwe wanje wacanganyikiwe n'ubwenge buratakara baje kunkondana barambya ngo Dieudonne ngo nagiriye kuzariha miliyoni 40,041 by'idolari nimara ngo kubiriha nje mfungwa imyaka 205 ibyo ngo nimara kubiriha intuzenya ngo nongeye ndihe ngo 8% ya leta ngo aja kwisanduku ya leta ayo ngayo ngo aravara intuzenya wari umuriyoni n'amaganirwa ku mwaka ayo ngayo ngo ninta yatanga nje mfungwa igihano c'imyaka 5 n'ibindi ntago imyaka 5 kandi wabuze $120 ntabyo umva hari ibyo bagiye badongekanga ari kimunyoro wari urimo wari uwo w'imyaka 150 205 niyo munyoro narindi ubuzima bwose rero ni byarengera ubuzima bwose se ahantaye ko ari benshi bagiye baza mu nyuma ibyaha byose babigushyiraho biragoye Imana yagushatse izikora ibintu binyana n'ubwenge bw'abana b'abantu kuko naje nagiye kubaza igihe kimwe ndavyibuka igihe kimwe ndi mu munyororo nagiriwe ubuntu nteguteka haza umuntu w'umutegetsi kandi w'umucamanza ndamubaza nti none se jewe umunyororo wanje uzarangira gute ibi bintu bibaho ko ncibwa umunyororo nk'uyu arambya ngo fashe ngo ibintu birateye ubwo none se kuri umucamanza bigenda gute ngo urumva ngo ko wunguruje rindira ngo uzugi aho nari nunguruje mu yindi sentare na ya yindi sentare nungururijemo iyo ngiyo nayo nyericira bavuga ngo dukomeje ibihano byaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega bacabigumizamo igihano kiguma ari cyakindi nyene imyaka 205 bon mfite amatsiko rero yego ko wahoze usenga kera ukabivamo uje muri gereza Imana yarakubwiye kugeza ubwo ngubwo Imana wari warayigarukiye cyangwa wari warakomeje kwinangira uvuga uti Imana ntiwaranyanzo simbizi rwose gira igitubira icyo ngicyo rero niho nayanjiriye je nkigera mwibohero abakozi b'Imana kumwe nyene baje kumanura ndibuka umukozi w'Imana umwe wari undongoye niwe yaciye azanga kwibohero nyene umunsi ninjira yaraje arambya ngo ndugije ibiganza nshimiye Imana we ku Imana igufashe kuko wari warangoye cyane nanjye ndavuga kweri ibi bintu kweri iyi ni Imana nkigerayo rero umunsi wa mbere ngezeyo ni uwo munsi nahindukiriye Imana haleluya amen Dieudonne Imana nagukunda cyane kabisa nkigerayo umunsi wa mbere ngezeyo nibwo nahise mpindukirira Imana okay ndabyumva uhindukira Imana ariko uciwe ya myaka n'aya mafaranga wumvaga wararyama ugasinzira nubwo warahindukira Imana cyangwa wari umeze sinzama wari ugifite amahoro wari warayabuze byari bimeze bite rwose tubwire rwose kubera ko bagiye kunkondana namaze kumenya ko ari Imana yanzanye umunyoroje bawunciye namaze kumenya ko ari Imana nico gituma siniguse kuraba abantu naravye Imana ubwo bamaze kumbwira nuwaje kunsomera urubanza kugira ngo amenyeshe igihano naciriwe nawe nyene yagize ubwoba bwo kubimbwira arambwira ngo ibintu byawe ngo birangoye kuvuga kandi yari umubanyi w'umuturanyi duturanye muri quartier arambwira ati ibintu byawe birangoye kuvuga ndabwa ntibivuge uko Imana yabigombye bivuge kuko baje kunsomera
maze kugira ubusabane n'Imana amina maze kunwana n'Imana uryama ugasinzira ndyama nkasinzira ufite amahoro mfise amahoro kuko nishimishije ijambo hari ijambo nahawe nkigerayo ijambo riri muri hose indwi rivuga ngo wa mwanzi wanje ntacu nyitamba hejuru kuko nintemba nzongera kuvyuka. Hanyuma ku murongo w'umunani niho hari ijambo nagumye mpagazeho ryavuga ngo nzihanganira ubushangashigwe bw'Uhoraho kuko namurakije nawe azomburanira ubushangashi bishari cyangwa ishavuse bw'Uhoraho uburakari bw'Uwiteka. Ubwo rero navuga ngo iryo jambo navuga ngo nzakwihanganira uburakari bw'Uwiteka kugeza igihe wenyine azamburanira azansohokana mfite umunezero n'ibyishimo. Amina. Wumvaga se kuko uzavamo cyangwa avuga ati nishaka nzapfirimo nta kibazo? Navuga nti nuko nzapfa nzapfa nezerewe kuko nasubiye ku Mana. Navuga nti nta kibazo sizubira kugora Imana kuko narayigoye ibyo mpaniwe. Hari n'irindi jambo riri mu musiguzi rivuga ngo none se umuntu ahaniwe ibyo yakoze yakwidodombera iki? Naye navuze nawe no kwidodombera imbere y'Imana iki ko nari namenye ukuri hama nkakuvamwo nkasubira kwiva yanga ko umuvyeyi yanderesheje ukuri nkakuvamwo nkasubira kwiva yanga ubuse nakwidodombera Imana. Icyo navuye Imana gusa isengesho nari mfite navuga ngo Mana ndagushima ko wampananye urukundo kuko nari mfite abagenzi babivuyemwo bahita barapfa babivuyemwo barapfa nimba zabo ntitwazibona. Hari imisore myinshi twari twaragendanye iyo yakiripishije gatoya barapfa birarangiye ariko je nibutsa abo ndavuga ngo Imana yampananye urukundo ntiyampananye uburake yampananye urukundo nico rero cyaremesheje umutima wanjye. Muri gereza rero hari ukuntu wasenga haramo mwasenga cyangwa wasenga uri wenyine? Muri gereza twarasenga cyane. Hari abantu basenga n'amazina. Hari abantu basenga cyane kandi ndashima Imana kuko Imana imaze kunjanayo nasanze Imana yari ifise n'igikorwa yanteguriye cyo kuza gukorayo. Amina. Ni ntaye ndende ikomeye cyane kuko maze kugerayo igereza rya mbere natangwe gufungirwamwo narifungiwemwo abantu basenga utudumbi yitwa ngo iki se wabivuga bya Gitega nabanje gufungirwa mu hari abagiye tubwiye abantu mvuga ngo nongo oya tugere rwose hari mu bero rya Gitega abahaciye baranzi 2008 2010 nibwo natangura gukorera Imana mu bero rya Gitega ariko wari wafunzwe 2008 mu mpera zaho nibwo natangura gukorera Imana mu bero rya Gitega. Ntangura rero kwegeranya abantu ndabarongora kugusenga. Amina. Ntangura kurongora abantu kugira ngo bamenye Imana dusome Bibiliya. Haleluya. Hanyuma muri ico gihe Imana idutera iteka iradukoresha turubaka igicaniro c'Uhoraho turashira ijengero rifite ibikwiye byose muri gereza rifite ibikwiye byose kuko twakura intuze y'icitegererezo kw'ibohero rya Bujumbura. Ku kibohero rya Bujumbura ryo ryari risanzwe ritunganijwe ishengero ririyo kandi ishengero risenga rifise uburongozi bukwiye abantu bihanye bashitse ku musaraba. Natwe biba ngombwa rero yuko nanje nirefeye ku ishengero ry'i Bujumbura nanje ndavuga nti nahi Gitega birashoboka kandi byarashobotse Imana yabidukoresha birashoboka. Ari ikibazo cyabaye ni kimwe burya Imana twakurikira go byaje biragoye si ibintu bijya byoroha kugendana nayo no kwitegura. Maze kushinga iryo shengero tumaze gutanguza ibikorwa by'ishengero tumaze gushiraho uburongozi ngaho mu ibohero rya Gitega ubwo nyene haje agashurura Imana iranje kunjana mu ibohero rya Rumonge. Za kwisanga ngeze mu ibohero rya Rumonge bamwe babatwaye ariko nta kibazo kindi cyabaye ariko nta kibazo kindi cyabaye banyita ngo ndi mugumutse bantwara mu bandi ngo nagumutse mu ibohero. Ndavuga none se ko genda umusenzi ko ikibazo cyanje ari cyanje n'Imana nta muntu tuvugana ngo uko kunuma hari abantu ngo manama mandima baranterura ico gihe banjana n'izindi nkozi z'ikibizaturiye ibohero nza kwisanga ngeze mu Rumonge. Mana yanjye yagira ngo nayo igiye gukora ngeze mu Rumonge ndavuga nti rero Mana rero ko bimeze ukuri ndabihevye ibicara ni ibintu by'Imana nongera gukorera Imana nta kuntu wari kugira ibintu je nari nemeye umunyoro nari narawemeye ariko umunyoro wa Rumonge nawe ni kibazo cyongeye mu kindi ariko niho habikurenza aho mwari muri niho hari kurenza aho twari turi nari ngiye kure ya famille nari ngiye kure y'abantu bagenzi baza kusura mwamenyanye musenga bari tumenyanye dusengana ni hafi yaho ibohero rya Gitega hari ntuze hari mu gisagara kandi nafatiwe mu gisagara cya Gitega niho nakorera nari mfite inshuti ziza kundaba zikazanira udukara zikazanira utuvuta two kurya none se ngiye mu Rumonge navuga nti none mugiye kubaho gute ndavuga none se gukorera Imana nimba Imana yarampariye nimba Imana yarangiye ikigongo ikankoresha ibintu nk'ibi byose mpembye niyo kuza mu Rumonge
muri mongiho ntabwo yigeze utekereza uti Imana iranzanye ngo nawe mpakore umurimo wayo. Ivyo nagiye kubitora mu nyuma. Okay. Nibyo nagiye kubimenya mu nyuma. Ni biza kutubwiza inzira yose uko. Narimo ndavuga inzira yose uko byagiye bigenda. Hama rero ngezeyo ndavuga nti burongeye kwicara. Sinzongera gukorera Imana. Kuko niba gukorera Imana ari kunuma numye nise kuko mwibero rya Gitega. Ukuru nari mbayeho. Baranze mwibero rya Gitega. Igikorwa cyanje cyari kurya no gusenga no kuganira n'abantu by'umurimo w'Imana. Amina. No kuvuga ngo nari mfite icyumba n'umuyobozi w'ibohero yari yarakimebe. Aravuga ngo iki cyumba nico kwereranya n'Imana ndakiguhaye nubwo imfungwa ari nyinshi uzozura kibamwo. Ubwo se Gitega maze imyaka ingahe? Gitega namaze y'imyaka 4 kuko navuyeyo mu 2000 narivuyemo mu 2014. Ubwo kugeza wari umaze kufunga imyaka 6 mu 2013. Ubwo wari umaze kufunga kuba funze 2008 wari umaze kufunga imyaka 5 yose. Imyaka 5 nibyo namaze. Ujya mu rumonge none. Ujya mu rumonge. Ngeze mu rumonge rero magirira ubuzima bubi. Ariko ngeze mu rumonge ngarutse nibwo mvuze ko iki cyo guheba Imana. Nageze mu rumonge ndabwira Imana jewe rero ngahanze tuzovuganira nawe mu musegetera. Ariko sinza kongera kuvuga ngo ngiye kwiyereka abantu yuko ndi umukozi w'Imana. Nabyo nzosubira. Ndicara uko. Nibwo maze kwicara ndavyibuka igihe kimwe haza umushoro umwe wo mu rumonge utanze. Aransanga ahantu ndi. Urumva ko twagiye twagirizwa ko turabagumutse. Urumva abantu bagomba kudutinya. Bagomba kuvuga ngo aba bantu ni inkozi z'ikibizi batuzanyemo. Baje kutugirira nabi nkuko bagiriye yandi mabohero yose. Kandi icyo gihe bavuga ngo ni JRTT. Yewe. Urumva? Navuga rero nta muntu nkeneye kumenya ngaha. Umusore umwe araza aransanga ahantu ati uno musi turafite amasengesho. Ariko wo dukundi ukaza amasengesho. Ninde yakubwiye ko je ndi umukizi? Waya ngo ngurasenga Imana ngo batubwiye ko ari mu pasiteri bazananye ngo mwaba abantu kandi ni wewe woja mu masengesho byogenda neza. Numva inyota yo kuza mu masengesho. Iraje yuko noza kubana n'abandi. Ngo ndavuga ngo ndagiye gusenga. Ndicara hari inyuma. Ndagenda ngeze mu cyumba yari amasengesho yo kwiyiriza yo kwisonzesha. Turagenda muri ayo masengesho nicarira ahantu mu mfuruka ahantu nyene hihishije. Na Bibiliya yanje na agenda yanje yo kwandikamo iby'Imana imbwiya ngoma hiyo. Ngumye yiyo nibwo haza umuvugishwa umwe umukobwa umutanzi umufungwa nawe eka atari umufungwa yaje ava hanze aje gusura abagororwa aje gusonga abagororwa acara nsanga ahantu ndi atangwe kuvugishwa none haraza arambya ngo wewe ngo vayo amfata ukuboko aranterura aranjana imbere y'umurongozi w'ico cuma aramubwira ngo uyu nguyu ndakuzaniye ngo n'umukozi je nizaniye ngaha kandi ngo uzumwegera arimo vyinshi nashize muri we yampaye agufashe gutunganya ishengero. Urumana kumbe n'uwanzanye no ngaha kumbe warunzi biba byongeye yindi nyota yo kongera gukunda Imana. Ndavuga nti Imana hari icyatumye Imana izana ngaha reka rero ni nkorera Imana hano hantu. Nibwo rero nahaguruka fatana n'uwo muntu nawe nyene turakorera Imana yadukoresha ngaha mu jogoro rya Rumonge. Turakoreshwa cyane turakorera yibikorane muri prison twinjiye ishengero ryo muri prison ari nta byuma rifite ariko tumaze gukoresha ibikorane ishengero rigira ibyuma tuva ishengero ryubatswe rimeze neza cyane. Ibyuma n'abagororwa bazanaga amafaranga yava mu bagororwa n'ayandi bagiye baduterera hirya no hino baje kubasura baje kudusura bakomva ishaka dufise kuko nashitse mu Rumonge batazi yuko ibyo byoba kwata mugororwa yofata 100 amajana bingwa kore ahubwo ndavuga nti birashoboka reka dushire ko dukore gusa barabikora. Kandi tumaze kugirisha igikorane turavuga ubutumwa bwiza tuvuze ubutumwa bwiza abantu baritanga baratanga ibintu turaronka ivyuma mamixere turaronka amabafre turaronka gitari mwari mufite abacuranzi baza bagendayo cyane mwibohero ntibabura. Imana izikora mu makote yose izikora mu makote yose kuko abakozi bibafise ibonye igikenewe hariya iramufatika muza nico gituma turiyo twari dufite isengesho twakunda gusenga nubwo twatubuzikiye babati muyoro umuzane akandi Imana yaramuza nashaka batakoze n'icyaha nubwo utagikora nuko nawe byari kugenda nuko naje byari byagiye ni kuko n'inyigisho tuzikeneye hariya twe twarasenga ati Imana twari dukeneye kwigishwa nk'ibintu bijanye n'uburongozi. Imana yacu ifata rubishop ari gaca
ikamuzana ikacirukubiranye ikaciruza ukatwigisha nk'amezi 2 3 na 5 yarangije ibyo yabimenya agashika gukora icyo Imana yamuzanye hamwanya muto yakagenda Imana irakomeye Imana irakomeye cyane Imana irakomeye rwose irakomeye cyane yego nuko rero tumaze mangire mukoze umurimo w'Imana ibikoresho birabonetse amabafre ngoma ngarukireho ku kintu kijanye n'umunyororo waje ukuntu byagiye bingendera n'uburyo nagiye ndabibonamwo Imana nageze ahantu rero ngeze mu Rumonge mfatwa n'indwara ndarwara maze kurwara urwayi bukomeye cyane inzira z'Imana ziragora uko mbona narageze ahantu nsigarana ibiro 30 tumuntu w'umugabo ibiro 30 cyangwa inzani yo muri gereza ntizi gupima irapima nari kwa muganga yari amagufa yonyine nta musoso nari ngifite ahubona hana naragize amabere mfite amabere nk'ayabagore kaye mabere naye akaba ku magufa kugeza aho umuyobozi w'igereza ndaba aravuga ati ibi bintu ni ibiki birapfa birajya bazanira umuzungu wo muri Seyiseri niwe yaje kungira consultation aje kungira consultation banjana mu mashini baragirane barantesta ngira ngo ibyuba ngira ngo mye ntakubwiye noneho umuyobozi w'ibohero yari waramonye yari yarambwiye taha rero uzakwa ngaha no gutekana ubwe ngaha nyine yanyaka 200 niyo tume bagwanaze yarambwiye tiyo waguha gufungwa burundu nakure kurukaja mu rugo tari kure iyi myaka ni myinshi kandi nubwo nakure kuri iyi myaka nayo izifaranga nazo zirapfa nafuga nti noneho rero ntabwo nibwo nasenga isengesho nzi imbere y'Imana ndasenga rero mbaza Imana rero ibintu bibiri nabajije Imana ati Imana nzova mu munyororo canga se nzowugwamo ibintu bibiri kuko nabona yuko nabandi bapfa bagahamba ndavuga nti rero niba nzogwayo ndakeneye kumenya icyo Imana ivuga ku munyororo waje senga Imana maze gusenga Imana yacu ni rukundo Imana irambwira tuzovayo yego ufite ibya biro 30 yego none se baharaho babaraga bari barabonye uburwayi byari nta burwayi bari bwabone ukarya se bararya gase sinafungura nta peti nagira cyo mfunguye cyose na vomisi cyo mfunguye cyose na kavomisi no kuvuga ngo nageze ku rugezo ukakigarura muri make naguma ndakigarura no kuvuga ngo nageze ku rugezo kuko ngomba gufungura babanza kuba umutunini mbanza gutamira ngo tuzana apeti nibwo rero banzana hano mu rwego rukuru rya Bujumbura hano Bujumbura banzana baje kumvuza ari utugufa banzana baje kumvuza banshikanye hano mu ibohero nakubwiza ukuri umudogiteri twahuye wa mbere yazanywe n'uwo Museyiseri bari kumwe ari babiri banshira ahantu barampima barambya ngo rero ngo ufite ikibazo ngo niba ari iki kinure ngo caduze n'ibinure ko biduze umuntu abyibuha none ikinure cyaduganye bagashishikara konda hano ibintu biranyuranye arambya rero ngo batangura kubishira kuri regime ngo ibyo gufungura barambya ngo ibyo mfungura ibyo nakwiye gufungura bantegeka noneho ngo negerezo ngo kunywa amazi n'imiburi ngo ku munsi w'ilitiro 3 bambwiye ngo sinzasubire kurya amavuta ngo sinzasubire kurya umunyu ngo urumva ngo amavuta ngo nzoza ndarya ngo zaze ngo ndakarangisha ngo amavuta ngo yaturune soha ayo ngayo icupa ryayo muri gereza ryagura 28 ego koma none nabura nayijana nzoronka 28 byo kuginoze umunyu bambuza kurya ngo avoka ngo sindye voka nafana none ibiro naho ni no gupfa rero barambya ngo ibiharage ngo ibishimbo ngo sinzaze ndabirya abantu none ko mugigereza batugaburira ibishimbo zasangije no kure kugwa rero ntahe cyane se mba muri ubwo buzima ariko bamaze kumbwira ivyo nibuka ijambo Imana yambwiye yuko nzataha navuze nta ubwo rero mu kwizera ibi bambujije nibyo ngoma ntangure kurya nuvuga ngo ico bambujije nico naciye ntangura kurya ni mwebwe mwitekerega mbese ntabwo babagaburiraga mu mabohero yo mu Burundi ntabwo basaba ibyo babagaburira ni bya bindi nyene urumva ndashobora kurya ngo beho hari igihe witebe ushobora kwitekera bashobora kwitekera ufise uburyo uracana imbabura bakakuzanira udukara ugashiraho hama bya biharage baguhaye za mfungwa ko batanga ibiharage no
n'ubugari urumva bizya mfungurwa baguhaye urashobora kuzitegurira neza ukazisubiramo nubwo rero nanje nahise mvuga nti rero aha rero ibyo bambugije ahubwo nibyo ngiye gukora ngira ubuntu n'Imana hagiye kwisanga yangwara yakize sino kuba ngo byagenze ugiye ko none ibiro biraje ibiro byaje uko binagiye kubona biriko birizana byibuhira muri bo byibuhira muri gereza ntazi kiriko kirambye busha nsanga nasubiye kugira umubiri mwiza ntazi biriko biragenda n'abantu inshuti zari zarampevye zivuga ngo ujya tuzagenda tugiye gutora amagufa tuja guhaha batangwa gutangaza n'ivyo Imana y'ikirankore yego ubwo rero maze gusenga Imana cyashinzwe n'Imana kigeze kwisanga Imana yandeko icyo gituma nzamuha Imana rero Imana dusenga twakurikiye ni Imana ikomeye kuko nabanye n'abanyororo abantu benshi bumvise umunyororo wanjye nibo bagira ubwoba gusumba jewe birumvikana kuko umuntu ndamubwiye umunyororo wanje yagira ubwoba gusumba jewe kuko yaribaza ati none se uyazovanwa mu munyororo niki agatangazwa no kuba namubwira nti ngiye gutaha narambona n'inzira bizozana ukimeze kwa kuna makuru yari yaya makuru ni yayandi nyene nyoro wanje ntibari bwabo gabanye nta kigongo cy'umukuru w'igihugu je nabamo nta byo bavuga ngo ibya kane by'umunyororo ntabwo nabyizika nabizika nta nubwo naziga yuko igihe kimwe ko president amenyere kugira ikigongo abafungwa ariko jewe icyaha umunyororo wanje ntabwo wavugwako nari maze kubona benshi bataha ariko jewe sinigera mvuga ko narimwe n'umuse n'umwe aho akabazo k'amatsiko hari undi muntu wari warumvise bigeze bacira imyaka 200 cyangwa 140 cyangwa niwe byabayeho gusa nani ndamufite umugenzi nani mfite umugenzi kandi uwo ngo yarandemeje nico gituma burya rero na Bibiliya ko yanditswe mu ntahe bivuga ngo biremesha abandi bazazamo nawe bari bamushira imyaka hari uwo bari baciriye 400 hanyuma yaje kuvamo se yaje kuvamwo mugatorotse ariko Jesse numva ko nzotoroka Imana ko kuzavamo yambwiye ko nzavamo je nazi cyashinzwe n'Imana ko zavamo hanyuma se bwa burwayi kabazo k'amatsiko wamumaranye ikingana iki bwa burwayi bwawe ubwo burwayi nawe maranye urumva mu rumonge ko urumva ko nahamaze amenya 9 hamara igihe gito ko mu rumonge namazeyo amezi 9 niho bwagufata burwayi niho bwayi bwamfati ariko ngeze ngaha ubwo burwayi no banamumaranye nk'amezi nk'atanu donc muri byose byabaye nka hafi umwaka byose byaho byarabaye nk'umwaka urenga hamara bakuzanye Bujumbura banzanye Bujumbura kuko igituma ntashobora kumenya ubwo burwayi byo bwagenze none se ko ubwo burwayi nta miti nariye imiti yose bampaye jewe nagenda yibika kiraho kwizera ndavuga ngo Imana yarambwiye ko nzava mu munyororo jewe rero ntabwo nzakizwa n'iyi miti ndayihevye nagenda yibika miti banzanira mbika muzungu yaranzaniye yari yagusa banzanira mbika niha ntuzenya mu kwizera nkeneye kubona ukuboko kw'Imana no muri amina nkeneye kubona Imana ikiza sinkeneye kumva Imana wumva ngo yarakije bana nanjye ndakeneye kubona Imana ikiza amina nico gituma rero nizeye ndavuga nti imiti bamanje ndabika nari mfite igikarato kinini yacuzuye ibintu by'imiti byinshi abantu baza bansanga mfise ibyo bintu byavyo none ibi biti n'imiti yiki bigeze no kuza kubisopara bitwara ishakoshi babitwarana n'ishakoshi yanje iyo nari ntunze muri gereza bagenda babijanye ndavuga nti nangora igituma rero ntamenye rero gituma ubugwayi igihe ubugwayi bwabo bwaramaze n'igihe bwabo bwarakiriye nuko ubwo bugwayi jewe nagiye kumenya ko bwakize ko ntanguye gufungura neza unatangira gufungura ntanguye kugira apeti nta kindi kintu binyuzeho mba muri ubwo buzima rero nico gituma rero nagiye kubona rero nakize nico gituma ntanazi n'igihe no narakiriye ntabyo nzi ibitangaza by'Imana ego tubwire rero ukuntu byaje kumera rero kuko ntibwakiye ngo wisange aho wari utuye tubwire uko byabaye kugira ngo ushobore kuvamo nuko rero maze rero kumubona ko igihe cyashinzwe n'Imana kigeze Imana yakwete uzasohoka muri gereza Imana irambwira ngo uzasohoka muri gereza Imana maze kumva ko uzasohoka muri gereza ndabyuka ko nigeze no kuyibaza Imana none ryari se ryari Imana impereza ririya jambo riri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere hari ijambo rivuga ngo si ibyanyu kumenya igihe n'iminsi wa Imana yashinze ni mu gice cya mbere mbanza n'umurongo wa 5 cyangwa wa 6 aho maze guhabwa iryo jambo
zibihe vyanje byo kumenya igihe c'Imana cashinzwe naciye mba ubonekereje ndavuga nti reka ndindira igihe c'Imana cyagera ko nzavayo byakozwe n'igice cya 70 murongo wa 7 muko biva naho nyene nuko rero ko byagiye kugenda nuko nagize gutya je ndi mwibohero ibihe umva ko nari ngo ndakwiza y'imyaka hafi 12 ndakweza hafi imyaka mwana yanjye mwunyumvire wo kuri iki kiganiro imyaka 12 umuntu afunzwe azira ubusa ari Imana amujyanyemo kugira ngo imugishwe oya kwigishwa ariko no kuyikorera kugira ngo yikorere no kuyikorera kandi nakoreshejwe cyane amina ndavyirata imyaka yanje 12 yo mwibohero ntabwo yabaye y'ubusa haleluya nuko ndayishimira Imana kuko kugeza uno munsi mfite inshuti nyinshi mfite abagenzi benshi mfite abo no kwita abana amina banyita umubyeyi nubwo nanjye kandi yandi wawe utubukuru bakuru tubukuru bandi utubukuru ariko kubera uko Imana yankoresheje ibyo Imana yagiye irankoresha ibyo onya bituma nanjye bagira haleluya amina ibyo ndabishimira Imana imyaka yanjye ntabwo yabaye imfabusa igihe cyashinzwe rero n'Imana kigeze rero uko byagiye kugenda Imana yayihagurukirije abantu nyene bunye n'abantu babuza amahoro jewe ntabizi ntacyo na kimwe narenzimo abantu barahaguruka bigiteka baja ahantu abakomeresa bagenda baremera wa mukomeresa yandodobereje ko nagiye namwebye kuko ntabigarutseho cyane wa mukurukire we yamfunga nta n'ikiringo kirekire yamaze bahise bamukura yampaye bahise bamuvanamo ubakozeho abakoze kumbura ijisho ry'Imana uwo yavuyemo ariko gusa twarahuye ndumva ngomba kuganira nawe kuko ibyamubayeho nje ntabwo nabyifuza kuko yabaye umukozi w'Imana mwiza wo kugeza muri mu mugambi w'Imana ni umukozi mwiza hama rero bamaze kwicara abo bantu Imana ibabuza amahoro nakubwiza ukuri dose yanje ibyabaye kugira ngo yiyegwe ibintu mubizi ubutungane bigoye utabera mu cyangwa utabera ababwize kugira ngo bamenye ko ibyo bintu bibaho ibintu bigoye ni dose yanjye yagiye kwigwa saa 3 y'ijoro nabwiwe n'umuntu arantelefona ati Diedone ibintu mbonye passer ibintu mbonye nakabera mu butungane sinarigere ndabibona dose y'umuntu mu muhana w'umuntu dose y'umuntu saa 3 iri kirigwa ati uwo murari Imana iri kirakora ugiye gutaha ibintu mbonye naho nari bwigenda bibona nta naho ndavyumva sinzi ubu butungane sinzi ukuntu bukora muga ndi urabe Imana igiye gukora bigenze gute ati burya ngaha Giteka burya nsanze abantu bicaye ahantu bicaye ku idose yawe saa 3 y'ijoro yampaye nawe nuvuga ngo bageze iki baravuganye bati none hokogwa iki kugira ngo uyu mwana Diedone atahe bazi ko arengana ko mumaze kumenya ukuri kw'ibintu ko byagenze hokogwa iki kugira ngo atahe bamwe ati ni murondere perezida wa sentare barondera perezida wa sentare baramubaza nawe araza aja muri iyo nama muri iryo joro avuga ati none se Diedone ni murabe ukuntu byagenda kugira ngo uwo mwana atahe kigiye amazeyo ni kirekire perezida wa sentare nawe nyine aravuga ati vraiment amaze igihe kirekire kabisa kandi arengana bari bazi ko ari kurengana amaze igihe kirekire kweri birakwiye ko Diedone yotaha birakwiye ko yotaha birakwiye amina baje aho barabyiga uko byagenze sinakubwira ku iyo nama sinayenda yirimo icyakoze gusa ico nshimira Imana nuko igitondo kimwe gihe nabyutse nza numva ngo umuyobozi w'ibohero aratangaye ubungirije umuyobozi w'ibohero niwe yatangwe kumbona ntabwo ati Diedone aya myaka urayikubise urayimaze aya myaka urayimaze pepe n'ubu musatsi mva ku mutwe abandi none nibiki cyamura n'umusokereteri wa gereza arimo aratembereza impapuro ngo ibipapuro si iby'iwawe ngo rabi ibipapuro ngo bisi wawe ibipapuro ngo ibipapuro si kwawe byanditse kwizera Diedone ngo ni gwawe none nsomye
kombe bigomba niba bihajeyo genda birungi cyari yaje genda babijane muri jiridiki ubona banditseho ngo iki ibyo byo gutaha yampaye bandi ibijane muri jiridiki biniyo bija ngo none nibona ko handitseho kopi directive nzamona naje ati Diedon aya myaka nyene pi yarangiye urayikubisa 2 yakubizwe n'akantu manza kuvuka manica hanze aho nyene aho hanze banza kuvuga ibi birabaye haleluya birabaye nzi kubesha narabonye kugira neza kw'Imana haleluya naravuze mbonye ukuboko kw'Imana hari Imana bakubwiye ngo yabuza amahoro abantu kuvyawe Imana ishobora kubuza amahoro abantu kuvyawe urabona kujya Yosefu yaturumbuwe naje niko naturumbuwe neza niyo mpamvu twatangiye twivuga baguhubure gutyo nturumbuye yuko utagiye kuburana ngo ndejejwe na sentare banturumbura yuko nisanga waherutse ubwo hareshe imyaka ingahe utaraburanye hareshe imyaka ingahe uburanye haraheze imyaka 9 utaraburana rwo narahebye byose firifiri byaraheze nta kindi ndindiriye gusa haleluya canke se kuzataha kubw'Imana ndindiye gutaha ariko kubw'abantu byanze gato kugira ngo bamakumba ko kubamwo bazongera kuba ndibuka hari n'igihe kimwe nigeze kubwira umuyobozi w'ibohero umwe ati erega muri amakaparasere nubaki nohereze ko ntazova ngaha yewe Imana yanjye ubuhamya bwawe nuko rero byagenze kubamwo byanje mu majambo make nuko byagenze narabonye Imana yuko ushobora kurara ijoro rimwe Imana ikakwiyumviraho ikabuza amahoro abantu ariko ikintu nkunze kuvuga mu buhamya bwanjye nkunze guhanura abantu ngo ntuzufine n'Imana gasanga Imana yarakuremeye umugambi wayo mu isi yari ico yakuremeye muri iyi si ucane nayo kuko nunyerera gatoya izaguhomba ibyo ufise kandi byo naco bigira Imana Imana iguma ari Imana amina yego uratese kandi ntabwo upfa rero ikibazo yawe kiri iyo Imana igufisemo umugambi wayo ntupfa unyura mu muriro ntusha ukanyura mu mazi ntusha mugabo umubiri urababuka imyaka 12 ni myinshi wamaze imyaka 12 muri gereza 12 muri gereza ariko wafunguwe ryari napfunguwe ejo bundi mu myaka 2010 na kangahe nari 2021 mu mwaka wa 2021 ejo bundi mwaka wa 2021 mu kwezi kw'icumi tariki 8 hano mwaka urashira se hano mwaka urahera yampaye yego nose kusa neza cyane urukundo rw'Imana nyene nabanye umusore usa neza umusore rwose nabanye ubuntu bw'Imana cyo gitwanda kubandi nageze igihe mbona Imana kugira neza kw'Imana mwese kwiyo nta mwaka ndamara mvuyeyo nta mwaka uramara uvuyeyo oya mvuyeyo itariki 8 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021 kwezi kw'icumi Gumbwa ikingo itariki 8 itariki 8 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2020 none uhigiye duhura inaje hano mu burya ntwari ukivamo rero nimwe nari nkivamo hajya nagize ngo umaze nk'imyaka ya none nari ngizoka hajya hari n'abantu batari bwambone hari n'abatari bwambone hari barabucumba makuru yanje gusa bamwe batangara ati yoba yaratashe banditeka nibyo ukunda yotaha amezi 4 gusa ndimo namara amezi 4 yonyine ibitangaza none se Dieudonné ubu koko wumva waraje se wamenye uhera hehe koko mu buzima kubona usa neza ufite n'uburyo ubayeho rwose byiza cyane yewe atari Imana kamoto kiza rwose nawe tubyire kuko aheriye yewe atari Imana nabwo nakubwira ngo nagiye ngo nterega yeka no ntabwo ndabibona cyakoze gusa nuko igihe nasenze Imana ndi mwigereza nabandi Imana ndagomba kuzosohoka tuvanye ko ngaha mfite ibinkwiye byose nabwo ngomba kuzosubira kugenda gusegereza cyangwa se kugira ntuze aya kandi Imana yabinkoreye Imana no mwizigirwa ntabwo wabimenya ko Imana no mwizigirwa Dieudonné wavuze ko wafunguwe vuba hafi amezi 4 ariko umaze imyaka 12 uri muri gereza udakora ariko urabona rwose umeze neza cyane ubaye hute wese ubona akazi byabaye bite ubaye hute yewe urumva Imana yacu iratangaje yene kuvuga ngo mu ibohero ndaho muri gereza Imana yahanyigishiriza umwuga wo gushona
hari abarimu babigisha se? nta mwarimu yanyigishije jewe, nta muntu n'umwe yokubwira ngo yarigeze ngo anyigisha ngo bakata impuzu gutya canke ngo bayiteranya gutya, ariko Imana yanyigishije uko nyene iraza ibitereka muri jewe, nza kwisanga ndiko uryamye urota se? kase narimo ndarota, reka narayibona abantu babikora, nkabona yuko bibaha ubuzima, nanje ndavuga nti rero ko iyi myaka ari myinshi ngiye kumara ngaho ikiringo ntazi, urumva yuko abantu bagera ahantu bakaremerwa kuza baraza kugusura, byabaye ngombwa yuko nja nimba none nokora iki ngaha, mugo wese asanga nanje umwuga narinzi, nari ubwa mbere kuko nafunzwe ndi umudandaza, narinzi kudandaza, ubundi mwuga nakora nari umushoferi, nyonga ibiduka, abantu none se ngahanze uronka umuduga nyonga mitazantora imashini rero zijya zishona hariya muri gereza zabaga zihari, zihari abagororwa bigira ko kugira ngo babize imyuga, ariko je nta muntu wigeze anyigisha, reka hama rero nza kwisanga ndiko ndashona, usanga urabizi, sanga ndabizi no kubwira n'impuzu natanguye gushona ko ya mbere, umuntu yarandavye arambye ati twe twari dufise kuko umutayeri yarasanzwe ashona, yari uwo twabana, yari umutayeri twabana mu cumba kimwe muri gereza, rero narabona umuntu ujya ashonera abantu, hama rero amaze gutaha abantu baca biyumvira yuko je nanje kubera ko twabana bari bazi yuko nanje nzi gushona, kandi rero mu kugenda rero n'imashini yari yayisitse, nza mbona rero umuntu anzaniye impuzu ngo mbaririye impuzu, ndiyumvira kumubwira ngo nayisubizeyo kandi nanje nkeneye amafaranga, ndavuga nti je ngo mandayibariye. Iyo mashini se yari yuwo mugororwa yatashe, yayisize yayigusigiye yayinsigiye kuko yari atari bwaje kuyitora, yari yayinsigiye, uretse ko mu nyuma Imana yagiye koma yiwanje ndayiwanje, hama rero jewe ampaye iyo mpuzu ngo ndamubarire, naravye iyo mpuzu nja ahantu ndiyugarana, niyugaranye mbanza mfata ya mpuzu wa mukiriya yamaye, ndayitabuye mu kuyikata nkaza ndayiryamika kuri ya yindi nshasha bampaye nshone, kumva yari yimpaye nka modeli, hama rero ndavuga nti rero nawe urunyuze ntiruza kunanira gucishaho urundi ruri, ninabona nishoboye guteranyaho urundi ruri, ninabona inaniye guteranya nzotuma ndamugurira iki gitenge ciwe, mugabo iki inya nawe nikinanira kuremantanya ndagisubiza uko nagisanze, nca ndabikora ndayimubaririye ndayijaye ndayimuhaye uwo mukiriya, yavuze ati ahubwo yazi gusona gusumba nyawe, ko namushone ndaciye ndayishona ndayisohora isa neza gose, shanga isa neza, abandi baca baramereza ati genda dushonere iki, ubundi ati nanjye genda ushonere yayi, ndore byo nayimaze kuyimenya, hama mu nyuma nzabimenye kunyo, nsanga nabimenye gushona impuzu z'abadamu, amakositime nagiye kuyamenya gute, kositime mu kuzishona ndavyibuka ko nabanje gutabura gwanje, nafashe gwanje ndayitabura yose. Ukiri muri gereza? Ndi muri gereza nyine. Mufite n'amakositime se? Amakositime baza gushonera, ageze ahantu Imana intera iteka nkaza nshonera abantu bo bava inyuma ya atari abagororwa, baje bagusanze ngo badode, banzaniye amafaranga, abagore babategetse abajenera abaje baranzaniye, ego mana yanje, Imana yale yandode yakwisha umwuga, nuko rero umwuga buzima maze gutaha rero usanga uzi umwuga, usanganze umwuga ubu ni ukora, ubona abakiriya se? Abakenda Imana niyibazana, amen amen amen, Imana niyibazana, nari nzi ko ahubwo nzashika mu gihugu abantu ntibanyizere ngo banzanira impuzu, ariko ubije mu ntuze yiwanje urasanga bampaye impuzu zizimba zimvye gose, sanga zizimvye, zanira ibihuzu bizimvye gose, amina. Unyibukije rero ubuhamya bw'umugabo duherutse kumva witwa Focus, ariko Imana y'isi Israel, bari mu bukene bwinshi cyane, baburaye bamaze iminsi baburara, nijoro Imana imwereka uko badoda inkweto, we yarabirose, bucya mu gitondo umuntu ati ntuzi ko ushona inkweto, ati ndabizi, agira ati aratangira je nagira haswe kubirota, kumva ko naje byizanye uko nyene nasanze n'impuze, cyo gituma nasanze Imana yanyigishije ibintu byo gusona, bavuga ngo nimo ndashona, bore wakwibaza iyo nize ishuri nize ko karibura, amina, karibura. Urakoze cyane rwose, nuvuga ngo nawe niba ushomereye egera Imana, Imana kumana hariyo byose, Imana mu mana biriyo, haleluya, Imana biriyo, kandi cyatumye uwo mwuka ndavuga ko ijambo ry'Imana ryose riri muri Bibiliya, hajya buki ibintu byose igituma bitwangira kumenya no kumenya ubushobozi bw'ijambo riri muri Bibiliya. Je maze gusoma Bibiliya nkasanga
aba barewi uhoraho yigishije gushona impuzu z'abaherezi nta shuri bagiyeko nta shuri ariko ngo ahari umugwi nimbara abasisera ababesaheri abo babesaheri ngo uhoraho yabigishije ngo abashiramwo ubwenge bwo gukora ibintu bya bindi byose bwo gushona impuzu z'abaherezi. Amen amen naye abantu none ngo Imana itabigirije haleluya naye ncafatira kuri iryo jambo Imana ishimwe cyane none se ubuhamya bwe buraryoshye cyane izo ndanaseka ndatembagara bwa burwayi bw'ibiro 30 ntabwo atari umuntu yabibonye nyine wabyemeye ariko none se ni irihe jambo mu by'ukuri wabwira abantu hari abantu bafunzwe bazumva ubuhamya bwawe hari se abantu barimo kuza mu kigeragezo gikomeye tugana ku musozo n'iki wabwira umuntu uzakurikira ubuhamya bwawe n'ubwo wagiye ubivuga cyane ariko ni iki rwose wavuga by'ukuri ikintu nabwira umuntu ari mwaranyura mu kigeragezo iki canye kiriya kuko mwibohero nahigishirijwe n'Imana nsanga Imana ifite university 3 akomeye kandi mwisi kandi yanditswe no muri Bibiliya. Imana yaravuze ngo nari mwibohero irongera avuga ngo nari nkenye nshonje irongera avuga ngo nari indwaye. Aho ngaho n'amashuri akomeye abantu tuza tunyuramo twigisha. Ndabwira rero umuntu ariko aranyura muri ibyo bihe byose yigishwa n'Imana ndavuga ngo nta hantu na hamwe Imana itogukuma ntako byagenda kose uko byabiri kose Imana yageze ku musozo ni ku musozo nyine. Amina. Ntibiraba ngo inzira bicamwo ntibiraba ngo bizanana ukucanye kuriya ntibica mu nzira we gutse babe baguciye umunyororo umeze uti nta munyororo udahera zaba ingwara zimeze gute nta ngwara idakira ku Mana nta nimwe ntibaho ko byo byose narabyiboneye. Ibyo si ibyo nzambwira abantu nibyo nabonye kimwe gusa ugendane nayo wihanganira ibyo kandi n'ubukene nta nubwo nashimye kuvuga iyo ntaye yabo n'ubukene nabuciyemo nje tumaje amashuri y'Imana yose wabuciyemo mbere se imbere kuko ubu ngubu ko ngubona umeze neza biragaragara ntabyo nirwa nagendanye nayo ntakibazo. Amina haleluya nagendanye nayo yaguhije amarira pe yarampajije amarira yego kandi mvuga ngo amashuri yose nayaciyemo. Amina uburwayi nabuciyemo n'ubukene nabuciyemo no gufunga nabuciyemo kandi nzambwira abantu jewe hari Imana nahuye nayo nabonye. Ijambo ry'Imana ryo mu Izaburi rivuga ngo kurira korarira umuntu mu gitondo impundu zikavuga narabibonye kandi ngo ushobora kwirirwa ukenye mu gitondo ukaba watunze ubwo buzima nabuciyemo kandi ushobora kuba utunze none mu gitondo ukaba uri umukene katwa wamyuma ibyo ngibyo nabinyuzemo nabyo narabikiye narabibonye. Nico gituma rero ndabibwira umuntu wese yo bari karabicamo ngo uko Imana igomba niko ikora we yaremye. Haleluya amen. none ndeka mbaze icyo nzi nka mwarimu ariko ndakibaza nyine uko kurecyari umurimo w'Imana urawukumwe ngomba gukorera Imana kugera ku kanota kanyu. Yes birumvikana ngomba kugendana nayo kugera ku munota wanyu kuko ahantu yanjishije hari ibyo nabonye. Hari ibyo nabonye mpanurira abandi ndababwira ngo Imana yacu ni Imana ikomeye. Burya Bibiliya urayisoma urashobora kuyisoma ariko akagera igihe wibaza ngo ibirimwo ngo ni intuze n'amakuru ngo n'amagambo ariko Bibiliya n'ubuzima. Amina yego nabwiye abantu nza nkunda kubwira abantu ni iyaba twari dufite uburenganzira natwe bwo kwandika kuri Bibiliya natwe burya twoshizeho ubwo wabushizeho kwe naje noshizeho kuko Yosefu nimba yarekuwe atigeze aburana nanjye naraburanye ncibwa 2.5 imyaka 205 urumva naje novuze nti nyaje kuri 2.5 narapfuye abafunzwe 2.5 namwe muzoka baguhuburamo nkuko bamubura nobwiye umuntu ni ubugwayi naje naragwaye ngera ku kanyu hanyuma nisanga nakize. Yego ibyo ni bitangaza gusa ibyo by'urwayi nabaye nkumva aho buhamya bwawe ariko by'urwayi se nabyumvise arabivuze. Bon none se turagana ku musozo rero ariko nege ngo dukurikiye nkubwire ngo wegera Imana nayo izakwegera kuko kugukunda ni umubyeyi wawe nutana izakugarura kandi izakugarura. Ikibazo cyari n'ukibugarura nabi urumva Imana ahantu ifata urabona iyo wataka yogiye urumva ifashe ikoze go kujya gusa ahasigara itarahase
urumva rero kuko nk'ubu naje sinzibagira itrase y'imyaka 10 ningahe ndahana imyaka ni myinshi urabona iyi myaka ubu naje nkiri mu busore ariko reka nkubwire rero Dieudonné buriya ibanza kugwiza neza yes ibanza urabanza n'umwana uragaba yes voilà irabanza kugwiza neza ikakubwira wananana rero kwa kugira ngo iguhombe ikakutwika ikinyafu nko kumubyeyi nico gituma nanje mbira abantu rero abantu bokumviriza ino naye nimuze munindire gukubitwa nimuze munindire kuyongera kubagarura nimugaruke mucumva ijwi yes Bibiliya ngo numwihane none mucumva ijwi ry'Imana mutarindire yuko muzobanza guhana haleluya kuko nivyo nzambwira abantu umuntu yumva ino naye ntarindire yuko Imana ibanza kumukubita ahubwo nagaruka acumva imburi y'Imana kuko Imana ntigwana itabanje kukuburira ibanza kukuburira ibanza kukubwira ibanza kugutuma ko abantu bakavuga ijambo ry'Imana nturyumve bakavuga ibintu wumve ukagenda gusenga bakavuga ijambo ukamenga sigi wawe wowe ukabona umenga ririko rirapasa basoma Bibiliya ukamenga si ukura isoma Imana ikakubwira muri Bibiliya ntiwumve ukagera ahantu ufata ibintu by'Imana bisanzwe ukugiye rero izogera igihe rero kwikwegera Dieudonné ndagira ngo rero amwe haba ufite ikindi gishaka kongeraho ariko nayo mvugenge mu izina ryanjye bwite naje hano Bujumbura mfite iminsi mike cyane ariko wigoye rwose uraza turabonana ndagushimiye ariko nzi neza ko n'umuntu uzakora ikibuhamya bwawe bizamushimisha no mu izina rye ndagushimiye rwose murakoze nawe Imana ikomeze gukoreshe Imana ikomeze guha umugisha amen ikomeze kurinde amen kandi tuzabane mu ijoro tutazatandukana amen niba rero ntacyo ufite wongeraho wasenga dusoza uyu mwanya yego reka dusenge Imana ntaco no kubagira kuko Imana ngiye kubivuga navuga byinshi ariko kimwe gusa nanjye ndabashimira amina yego ntaye kandi ndashimiye n'uzoyumva cyane bazayumva kandi uzoyumva wese izimufasha amina nizo biyo kumviriza gusa ariko izo biyo kumwibutsa ubukuru bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana amina reka dusenge Mana turagushimiye imbabazi zawe no kugira neza kwawe tugushimiye imirimo itangaje ugenda ukorera hagati muri twebwe Mana tugushimiye uburyo twakubonye tugushimiye mwami Imana nzima kuri kino kiganiro kandi mwami Imana nzima dusenze n'uzokumva ibi wese Mana azomenya ubukuru bwawe kandi azamenya ubumana bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen